Murali wa Barothi wa Thayo TV ndi guku kundu gwitagwo Juja. Kia giki ni gia 40x60 na ungigiikia ritho wega ni ukuona ni hakuhi na rugiri rwa Jkuat. Aya ni andu magiakite guku. Ino ni ukuona kiria ungiuka gwaka haha. Nona building teno na hakiri na ingi hau next na ingi cikiri guku. So kia giki haha ni gia 40x60 haha Juja. Na ndira ukuonia gate C ya Jkuat nigetha umenye haria kia giki kiri. Gate C ya Jkuat iri handu haho ndenda wirorere haria kia giki kiri. Ungirora ni ukuona gate C ya Jkuat niwe no haha mbere niwe hau. So ni kia kiega na no wakiona nyumba iria irigiceirie haha. So iko ni ukwenda kia giki no kwaria nani. Kia giki ni gia 40x60 ni kia githaka muno makiria. Uguo no uke wake nyumba ya gukomborithia haho na ngwiciria uko sawa. Gitiri na goro by the way, size ni 40x60 na kina taito already ndina taito haha moko-ini. Uguo iko ni ugugibatara na nyumba no wona mukurigania na nyumba iriku haha no kwaria nani kwitukira namba ino 0798008008 kihana uguo. Iria ni bara mukira ucio ungi wa bara ni Jkuat ndakuone gate C ya Jkuat. Uguo ni kia prime na handu ungiaka nyumba ya gukomborithia. Actually haha ni mundu urenda gwaka flat, ti nyumba ya guikara, ni flat peke yake. Sawa sawa. 0798008008. So guci no wakiona wega na no wona nginya nyumba iria ungiaka kana nyumba muthemba uria ungiaka. Nikio kiu hau barabara ndakwira ni area Jkuat nayo ni mukira ucio ungi gate C. Uguo ngirora wega ni ukuona the type of houses iria ungiaka area no. Guci no wona jirani ya gukorwo aya ani andu eri makite flat haha na ingi nyingi icio ndakuonia ciarite line. So iko ni gubatara no kwaria nani kwitukira 0798008008 0798008008.